Atingo jowuoth e pacho ka Matatu Sacco ojiw mondo chiw puonj ma kinde ka kinde ne derepe kod manamba gi mondo mi giduok chien masiche mag apaya. Duol mochung' ne wuodhe makare apaya NTSA, obila mag apaya kod duol mochung' ne wuoth e pacho ka osiemo derepe mariembo komer kod mago mariembo e ng'we airititi ka giwacho ni kido makamagi ema jimbo masiche mag apaya. Apisa mar NTSA mochung' ne nono joriemb nyamburko motieko tiegruok Joyce Njoroge ochiwo siem mager ne jogo mibiro yudi ka ketho chike mag apaya kowacho ni biro conductors na stage managers kwa kuweza kuwafundisha mambo ya usalama barabarani. Our aim is to enlighten the drivers about safety on the road, among the many things. Wasiendeshe magari wakiwa walevi, waangalie uchovu. Uchovu ni kitu pia kinachangia accident barabarani. Kuelekea msimu wa Krismasi, tungeomba pia usalama barabarani, kuweza kuweka usalama barabarani. Hapo wakipeleka abiria, wakipeleka manyumbani, pia tuwe na ule usalama. Mfangano ni street, si stage kama hizi stage zingine. Traffic anaweza toka from nowhere, anakuja ku lead street like a normal road. Anaweza kuambia utoe gari hapo na mahali gari iko ni stage, si kule mahali amezoea kuzitoa kwa barabara. Alafu ukijaribu kumwambia boss hapa ni mahali pa kubebea gari, asikubali hiyo gari itoke hapo, anakutrete na anakuambia hata wewe kama nikikupata huko hapa kazini, I will do something for you, you will regret. We've learned a lot from the officers who came to enlighten us about the safety, and one thing I've come to